ka channel thir tu zong zong te chi bai vek ule he video a chuanin kan education minister Dr. Ma Thanan press conference aneya chu kan react hawanga explore Mizoram channel a hianin a fullin en theyo omdon bok ani tuna kan react hawang ZPM kan sarkara nia zirna chungchang kan ngai tuang kan tia opposition kan omlai pon tinge po aw na saber tizing mi kan nia zirna chungchang kan boy puya education minister kan an nia maba ka kong hal emema ZPM ten ma kan lak dan kan kalpui tum dan te mi puin kan hriat angai ngi hria chu an puang chok du ania pakhat na bera chuan Mizoram Education Reforms Committee kan dina amaro chu a ain ruat na lekha te mani loka meeting kan neya minutes chuak chawani mina in ruat na lekha tunge chairman ke ma kania tunge vice chairman tunge secretary ti te khalam kha chu nakina notification kanon chu anga chumi ma han talang kha chu ka hre deuh hleka kanan ti chuak kanga chumi a chuan Education Reforms Committee kan din ani ti kha kan talang hot ni ta sila mi tam tak po anom don lawa commission ang pon kan ti don lawa committee in Mizoram Sarkar noya school Mizoram chunga niang chu zirna entinge khai kan ani thenga entinge ti changtun ani theng ti in ngai tuan senga nga chumi recommendation po chu ngai tu ani zel don ani a thakop mai Mizoram Education Reforms Committee ang zonga andin mai hi mani apo resource mobilization department atang committee ania khatianga anti mai zel kha atha austerity measures kan soya anin renani hatianga committee an ron ti mai hi atha terms of reference po kan pe fel to a chuteng len chuan ron na kan siamanga tin a panhina chuan education consultant kan ruat dona hi finance lampanga te kaltlang le turani wangin kan again yang aruat na hi kan lati theiche lo amaro chu chief minister ina phalna min pek fek to ania amaro chu faila akal ve ngai si wangin hian kanan puang phot thri ania education consultant kan nenga chu chuan office nenga clerk pakhat nei venga chutiang chuan rot na te aron siamanga arot na siamang ten malak sina nianga nge ni til tam taka a thuron tele an ngai tu na rot na ron siam te sarkari na ngai tu thina nga ani hi education reforms committee a member ani chen hal don bok ani nice chuan apathum na chuan school adoption chungchang ani ya hey Vidian Jali scheme ti hi oma central lampanga मैं डॉक्टर अभिजीत सुना हूं ava puai thak भिखारियों का डॉक्टर advertisement on in play de amaro chu hei hi फुटपाथ पे रहते हैं फुटपाथ पे खाते हैं, explore जो भी Mizoram मिलता है tan खाते atha central scheme hemi manghian MLA ten opposition lo kha kan thir sang lem lowanga school adoptanga school adopt dan alo boipui turin working group ruatan ni to chumi te chuan hemi scheme kaltlang hian khotlang in entinge school hi kan ngai ben zual thiang ti kha ange niang akal phung turan lo siamanga tin MLA ten school kan adopt chuan sarkar hian an adopted school bi ka kha kan ngai ben nang khamia rotna ron thlena mo deal na ron thlena kha kan ngai poi mo big thina nga kum khada pakhat te an adopt nga chumia chuan kan scheme kan tui theina tur tele sarkar sumang te pon ngai tu na kan seng bi ka nga akum le adang an thlang le du ni chuan adang an thlang lenga ka teng khan kumma chungin MLA ten an bial chunga school khai chongai bi deute kan tui ngai deute an hriat kha an adopt don a chuteng chuan MLA te rotna kan siamanga khamian on tel du ni chuan chumi scheme chuan kan tel don ani school adoption kan kalpui don tin school adoption ati kha kha tha
ka hriat sualo chuanin Pachunga University College hi I Mizoram University nuaya oma central ania I North East apo Pachunga University College category bi ka chuanin pakhat na ania India ram puma top 100 alang phanin somthum pani nange thumli na khani in ka hre PUC college kha ani po hianin khwa village in adopt thrin ani kami khwa an adopt chung khan village an adopt chung khan kami village ti ma son nan khan kami village chunga school omte ti ma son nan mo khatiang khanin ma an la thrin ani khatiang reng deuh khanin I MLA ina school adopt chuan kha what an idea man mo apalina HSLC class 10 na ti thate he kan policy bu po oma top 50 at ti tha songa tangin UPSC exam kai suaina nge neng helam panga civil service te po kala ti ve duanga tia ngai tuanan sen chon mi somhi kha asanin kan kal nge ne kan enkol big don ani lekhabu ten mamoni le lekhabu te kan tum sakanga graduate an nia nge niang college an zo coaching ka kal venge han tia ka tenga ti chok mai lo khan also man pa sa tangin ngai to na lo seng sela stiang chon boy puila tuna IS kan nei to lo ti te IS kan ti mai zela central service kan nei tlem ta ka hi tian step by step in tuna nei boy lo mai la tuna tanga kan rem chho hi nga ya chumi chu ZPM te chuan kan ngai poimo mi som hi nge atop 20 khan ni kherlo theya adu turom te anomani chuan khatiang khan ke ni chuan asan te in kan en kolang lekhabu te kan pe ni lo pon nge niang civil service mek tenen ten ti ho na te an nenga chutiang chuan helaya civil service hawin en tinge man lo lak thin tin helai hun tak tak ni an tumang te kha anom na hun nge an office nge te kan kom ti ranga chumi chuan phuna thar po apin kan ringa stiang chuan ti kan tumatin thalai zinga khatianga ti du te anomani pon helaya anin buat sai pa in ni an tumate han engen ti the eng thil ngen ti kha an hriat theinan an office nge inkom ho na hun te siam saka stiang chuan an ni tur po an mit thalok theina turin mala kan tumani ti kha kan sei le duwa avahan changai ve kha chile mi somni top 20 ni kher lo atia kha poimo achan chu tui lo te pon lo om thia mi somni top 20 ti rengot kha chuanin mi somni khatiang lama tui kan han thlang chuak don han shrual chho don ani chu thok le khata aron change aron om ngal thut lowang amaro chu step by step in tikhanin change aron om chho zel to don tikha kha chu a thakop mai multi te po ding sur ru thailo ma idea lut tukani anni turate khan engen ti thei ti an office hunga hanin an len puyanga attaka anwam phei kha chuan thadon na tok pangana chuan nia zona tam khop me SCDP hoya teaching le na teaching staff chung chang ti nia kan soi photo thina lo ro chiang le zola soi ngai ngi ria SCDP noya hian mi sangkhat chuang roi ania chumia chuan march som thum pakhat march theng in roi turani ania march som panga angani anin roi na hun tur hi chu ti ni chuan sarkar ma saina local pui to kan kalpui chun zomang kan ti sarkarin allocation alo siam to hi finance po kan deal le meka tiang chuan ti ani atira khan nan teaching LDC le 4th grade ho kha bani se ti in cabinet meeting in kan ngai to amaro chu anua kan meeting le ngai to na dang iseng teungwa tin minister angin ngen na kan thelu ta tiang chuan heng LDC le 4th grade ho om na hi exam center ten ni wangin zirnai na ti boilo nan ani hi chorsun zom le ni ro seti in thu na kan siama chen khat phei chuan an bang don amon te ban nan lo thelu to kha kha chu ini chuan headmaster
te kuta omro se anin than tiangin rem changan tiangin an ayo lo rot mai se la chu chu dio wa demo an mani bial tu sd wa demo an khen me ro se ti in ro an kan siama an ni hin chun zom lenga tin khami kha atha ti mai la an ngil nei ka ti zo ka ACDB chu kan share thawangin ZPM policy ani lawa MNF policy an flagship an manifesto nia pulal duoma kan chief minister khanin CM ani nuwa a press conference masabera khan enge asoi kan ti chuan e project re hei sum re hi ZPM policy milin ron siam vek ro ti ania achan chu engwaining ZPM policy mil kher kan ti chuanin e ZPM chung in khom kha in lo en vem ka shelawa Dr. Kenneth khanin mani party policy ti lo tling thei lo te chu anral zelatia evidence ne na ron pe thlapa adik chiani chu wang chuanin ZPM po hianin an policy hi ti lo tlin nge an du awangin budget te engkim hi an mani ZPM policy milin ron siam vek ro u antia chu wang chuan ACDP po khi ZPM policy a tel lo awangin kitianga hma la khi anni arin om ani ti kha keima ngai dan ve chu ani tu da kan ngai thachun zamang SCDP noya hian aikal la nom chong vele a ke poina ka sia chen nge kan bial chung mi te no mani SCDP zirti tuan ning halanga vui khatman kalom kan shelawa veng chunga bial chunga kan hu maya I khang ho khachu I nge niang an manin aikal an la ka te kha SCDP zirti tu kan chiar dona aikal la te khan poisan dong lovanga aikal an lak te kha an bank account tu na hian an sort meka an account na direct in a lu tanga chuting chuan aikal an lak te kha an van nei deu ne mai oh ava soi gai dam lo he chu sap trong chonin savage kan ti mai SAVAGE mizo trongi nge ne o ngal kan ti don nge ai kal lan lo la ai kal la tu te khan lo an la don lo an mani ai vakal tu te athok tak te zau kha poisan pe dei do karil apa pai ti karil ro lo la poi song song a poi per mai ti ne ava che hit re e hei chu SCDP noya le ngal I nge ni aikal an lo la le chonga kha fu kan ti lo ba chuan aikal an lak te kha kan la ve le chonga ni mai te manin tiang chuan an ni na fulin to an la thunga nga I lo po pe na kha athul kan ti lem lo ani ti kha kan sei duwa yan china ka sei khan LDC le group D lo bang man te khan no ma khang kha chu headmaster te ku ta kan da ko kani tin aikal chung chang a dot le a chuan aikal chung chang kan soyanga aikal la list kan nei vek to a chu DPNA ara kan thelu to a anin to thuk na aron siamanga chu kan ngai chang me kan ti kha kan sei du a aikal la chung chang a hian soi tura tam khop maya kan chief minister ina a soi pho to angin aikal la top pa hi chu ke ni chuan chu tiangin enge ne vain enge ni ti bo vek po a har sa kan ti a dam lo kan sar te another ben von lung that lo na veite tiang son ti sang har sa na tok te nom ni ti kan ria kha kha chu kan thre thi amani amaro chu I aikal la chunga enge ni sumo khal ta lop te po kan ria kha kha chu let vek tur ani an let mek reng boka chu ho chu kan dim don lem lo tin ten master ten aikal list anon the lop te po kan ria kha kha chu let vek tur ani an let mek reng boka chu ho chu kan dim don lem lo chu ho chu kan dim don lem lo appa khop mai kha tin headmaster ten aikal list anon thelu ta aikal omni alongan report si aikal la ten lo oma I khang kha chu an din muna zirin kan ngai tu thang kan se le tho si a I a committee anon report le tho si a chuan e headmaster te pon an lo report swal pal pon thea
anon let done tin anin report a kal le talo te no ma khang te kha chu an chunga an tinge action kan lau don chu ka hrelowa kan ngai tu don ani ti kha kan sei tu a kha atha an khomi te nan ron report le sia ti kha tuna chuanin in khoa zirtir tun ron da aikal an la an aikal la ka te an ron kal thalo ni mo an mani in khoa an omlo ani chuanin tuna chuanin in report pop pop thei to achan chu sarkar thar hianin hetiang la ka hianin mala dona action ala dona kan dim don lo ti kha ha thal lut tok a pariat na chuan hei kan ngai poimo em mai zirna chungchanga an quality hi an exam tak lo wang hian atlatiam ning kan thria NEP na phal to box si lova chu wang chuan random examination kan tia phal lo pon ni lo ngen random examination ni NEP na ron siam zo kani ama RT kha chuan exam khaun to lova tuna chuan random examination kan ti dona hi SCRT le samagra ho puta kan da anin ro manan lo siamanga district tina school som ni zinga pakhatomo kha kan thlang chuakanga randomization kan tianga exam man hi velamo kan ti chawanga school zong zong in exam turin anin bo sayang amaro chu exam takero kha chu school som ni zinga pakhatang vel chaw kan thlang chuakanga kati khan avaya exam chuna how taka kan sum nei pon adai seng to lo kan nga school lo tam to a boi thak to amaro chu no pang ho hi zirti tu ten zirti na tha kan pek thinan tungen exam don tunge ti don ti hrini alowin an lo bot sei anga ya tiang chuan kan kalpui anga pol thum pol nga pol riat lampang hi kan thor binganga atul ni le pol dang pot ti thut te pongai mai theya tiang chuan kan ngai poimo bi ka chuan pol thum pol nga pol riat ani pol som chu kum top exam an neya kan ti hri don lowa kha kan ti sol pala kha kan en don ya kan en lo don ya pol thum pol nga pol riat ani hei hian ze neya National Achievement Survey hian a pariat nami kha atlam hi na te kha National Achievement Survey pol thum pol nga pol riat hi anon zot big thina national level kan tlakiam khop maya pol thuma chuan all India average kha atlang lon kha chuan ni ve ni ma se pol nga le pol riat han kan phatalo fiau maya a chan po zir chen mek ania tiang chuan engenian reforms committee te kan neya ani pon an zir chiang dona tiang chuan hmalak ani dona khami te kan ti chin engenian kan thur bing na chana po kha national average engenian test kan ti that thi nan kan ti deuh bi ka aba ka ngai ni pon kan ti chho zelang chuan apakuana chuan school syllabus sungchang le question pattern en non ani tuna hian national curriculum framework an ti anon duang me ka tilai state ina curriculum kalo ti danglam vak kha tuna chuan atu silem love kan tia rotna tam khop maya curriculum i danglam tur chungchanga syllabus i danglam chungchanga rotna kan dong hem khop mai sta chuan ini chuan ala hun thri lova centralin NCF aron duang meka chu kan lo ngai changa kenina kan lo pom thei chin le kan man thei chin te kan lo en ve lenga chutiang chuan kalphung kan rem don ani ti kha kan sei du tin board exam question hi har sanna kan to chan pakhat ning ka hria har sana kan to chu ni ta te thil danga te po aniang chu JEE thlengin hemi all India exam kan ma chon hian enga tinge mun da kan phak taw lo ti hi har sanna kan to ania chuwang chuan kan question pattern hi ti danglam ngai ni lo mo tin ngai to na kan senga in kan chia thei vekanga research zirchian tur ania zilai ten
abul thuma anman thenan a basic le conceptual clarity antia khami an nei thenan khan chik takin zirna ei ni kuma chu chuak lawa kumina hei chuak ang tia kha ini chong kan thak don syllabus pum pui hi an zirangai to don ani lo chuan competitive exam an ma chon lea an thiam lo school an zir lo haron chuak an poi le thina khang ho tan khan no pang ho kan bo sei don eng po exam sela an syllabus hi national level ani tura kan syllabus ne hi NCERT na aron chok chuak hi a za chu ni lo mai thei amaro tamzo khi kan lo manani a chelem lo syllabus tak hi chu amaro a question pattern a hi kan ti danglam ngai nin kan sia stiang chuan ma kan la dona tun exam a hi chun ala thei lowa nakum lampang exam a hian board exam a chuan danglam na kan photo tu nga yang kami kha karong comment le zo yang ama chonin keini pok ani tho class 10 a sino ta ka luta senior tech question paper hlui zir ve de char chara class 12 a St Paul san lu le senior tech question paper hlui mo previous question paper ante question paper hlui kum ma salama mi ho kha akum som don thleng vel khanin kan zir ve thina ni keini pok a sang ni som pakhat le sang ni som pathum kati han 11 le 12 kha kan han exam ve kha ani ya kan hun lai pok han kha tiang kha ni ma ro chu hei tian an ron thak to don na kuma tang chonin question paper hlui zir vak vak khan ni nom zia nei to don lo ani mel ni na lang ta ni chu chuan center of excellence and dia Aizawl district le Mamit district dait te central of excellence a om theinan hian malak tum ania chumi tur chuan thil tam tak ti anga ya SCRT te kota da ania ani nan boi pui mek ani tin Mizoram Education Act rules regulations ti te ti sang sang en non ngai tam khop me sani som pathuma 2013 khan policy kan nia a act hi sang hi le pathuma kan ni poka Mizoram Education Act chu policy hi a omve deuh topa engam chin nge kan kalpui ti po hi zir tham om mani to tuna chuan policy kan nei ve bok se act ani kan nei boka chuwang chuan thiling ko kalte a oma hengte hi en non angai khop maya tin he thilba ka hen adot lekha number 12 fa po khami ne nei kai hoi hal transfer and posting rules te kan neya entinan khotheng kha chu kong thade in alo o tlang to a hard posting ang ten alo la langa sang ni som nia transfer and posting rules thar kan neya khami kha kan an zir chianga tlema zong ti dang lam ngai omin kan sia chung te po chu kan en nonanga tin transfer hei a to pa kan da chan khauma ziti tu te a sarkar tan tia transfer boya posting han ti gol akha ke ni chu kan tum ani lem lawa amma sa khan kalphung rem kan du ni ti kan lan tir du wa in a to pa kan dan transfer and posting ti vela hian ke ni a chuan kan boina lian per ani lem lo kan boina lian sok chu a kalphung a education system hi ti dang lama thain kan thria chuan a ti ra kan da a to pa han transfer and posting kan da amaro chu zirtir tu an nia then khat chu kum som thum chung Aizawl pona anom to a khopui pon thing tlang an kuala voili voinga dilna ka thelu to khopuya ka lom ve thelo ti ten noma a then chu thotan tira train khopuya nom char chara chuwang chon sem ro lan nga ya tin single teacher school an tia zirtir tu pakhatina school en kola hi som hi bor vel te kan lo lan ne ya hi ZPM sarkar kum khatna hian abo ve kam chu keni chuan kan talan thei ania chin chiang o tu na mi kha single teacher school la zirtir tu pakhat chau omna zirtir tu pakhatin school en kol kha ZPM an sarkar chuan kum khat chungin ZPM sarkar kum khat chungin ti bo ve kan tum ti kha kan shedon ni kami kha kan lo thlirang single teacher school oma hi angai thla pui hriom ka tia no pangan khoi thla ka khuwa mi ten khoi thla ka chuwang chuan hotin ina zirna than don theinan enganga chengker poni sela khang ho kha dom kan ngai hle an nia hle an nia chuwang chuan khang ho dom kan nan khan thi to kan chuang
overall development te hi kan tumani ti kha kan sei tel le duwa khata kan ti tak lan tak lo ti soilan tel bel du ka ne ya lo siak me ula thaing ka sia tun haya samagra shiksha noya zikti tu za sumru pakhat kan la dona school sang sang atan te a level sang sang atan elementary te secondary lampang te pon ya chumia chuan kum dangan ti ngai lem lovin interview chau ni lovin written test nei to dona tin written test ba ka interview an nei na hian practice teaching demo teaching te pon in chu zirtir tu kan lak donin sap to kan thiam le thiam lo ain zirtir an thiam angem ti te kan en tel to dona chumi ti tur chuan di topic som aloi bo sai thei tur kan thlan sak dona ni hun le huna ti to pakha chuan ni ta na har sang ti kan ringa topic som aloi bo sai lok theina tur kan thlang chuaka chumi hmang chuan demo teaching an tiang kan du ber hei hian min zirtir ro le an tiang interview board ten chumia chuan an zirtir ngai do ni interview board kha zirtir an thiam em zirtir tu tla kan ning em tia kha kan enanga tin minister in list kan ei lo anga zpm in list an ei lo no ti nice chu I ka sei du'a tin minister in listen nei lo nga zpm pon listen nei lo nga chuanin tuna I topic manga interviewer board te ma zirtir an zirtir anga ti kha kha dik achan chu he ke ni po tuna phd tilai ni maila science zirlai shim chu kan dam chung in zirlai kan ne student kan nia kan minister dr ma thana po khuta puc a zirtir tu associate professor ning ka she cholo chan ani boka sap trong thiam na zong hian in mi hin zirtir thiam kherlo entiranin kan teacher zinga te po nita vasoi sel na ai ma chuanin phd nei thiam tak tak research paper publish thei tak tak tha tak publish amaro chu min zirtir thiam mi lo hin om ve ni ang class boring em me hin om ve hetiang hin om ve tlat english po thiam amaro chu I zirtir na pe thiam lo kha a om thei don kimi khi ama experience atanga khitianga I aron ti khi ke chu a tha ka ti a thop kami ka thop chuan minister in list nei lo le zpm pon list an nei don lo ti khi zpm sarkar na hoi chonin engma hi indu sak takina ti thei don lo a thiam le a thlingte khang khadu sak tur chon ni mai an thiama an thlin bok chuan ka kha an thlinga ni mai thiam lo na kha chu han tiwak ngai na ha om bik lo nia chuti ni chuan ti ania kan official ho te poi ven telan nga ya official ho te pon du an lo danga ti te ril ruwa langa I kan official te ho hian thei to po chuama sela enga ma soi sela lo oma official ho da an ni lo mo ti te a om thea chuwang chuan third party observer kan tia external observer central sarkar interview hen an om thina chu observer no manga ani chan zona zot lem lowang amaro chu fair takin interview hi kalpui ni ti kha annem ngetanga chuan entinga niang interview board ten zirtir tu interview a khan hei kan nawnia ma ki pesang vek me ngo an lo tia observer ina ma ka pek tlem si chuan interview kan ti thale asan chu interview tu te khalo in threlok te pon ni thea in threlok lo pon niang amaro chu kan staff te ho hian fair takin an ti ni ti lan ti nan I ma kan la ni chu milo siat pui turin kan chewa observer ne kan tia hetia kan ti chuan kan tholai na zong ten ngai ngam takin nala khi a fair ani atling lo te po khan fair takin katling lo ani tian set hinan zpm chuan kan kalphung ka kan soi to fair takan hala ka kha atakin kan santir don ni ti kan soi du ani kha ni mai mithiam experience nei thaina minister ron ni me chuan kha ani mai tuna central sarkara chuanin third party observer an ti te po kha ama hian a hrachiang don tuk achan chu khuta puc a thogaim zediuten en potikhanin anin hnim hnai emema thil kalphung thil ni da na mikamak a hrelu tuk dr ma thana hian kai thale tuk observer khan ma ka lo pe venga amaro chu interview board tele observer
mark pe ka observer mark akha chu minister a sanin rong kalanga I ani lo pon a sanin I ani chana thelu de anga chumi chu I nakina zeti tulak ani khan interview mark kha observer mark pe ne na ai thau lu tuk chuan ngai to thata niang khami bi khai kin zelangai chuan a ferang central a po central a po chang chuan ti thina ne chutiang chuan observer ten an lo thuan lo zot lem lo no observe ve a chiang chuan fair takin an la kan staff te hian fair ani ti kha ini chuan kan lan tir ngam do nei chu I kan seitel du ni ti chuanin tunge third party observer a chuanin va thuang an ti chuanin I amani ZPM party mi le san thuangem ti te pokha zo na te pokha om ve the amaro chu khata taka khanin doctor ma thana hi in she tur chu khuta PUC ate MZD wa te hianin mithiam tak tak midik tak tak hi antamani ti she tur mel she ta nei thadon ti chuanin megan officer ho ti jing apo I engmani chu lo om po ni ma se midik tak dik na du ang chi kha khatiang han tamani chu wang chuanin khalama ha chuanin thla kha lo ti phang lo photila I lo enge khel thui vak loila mani hianin rem thata ke daron ruat le me anga chan chu atun a kan minister ho te tak he chu midik khlang dik na du hlang dik taka Mizoram kai hruai du mo khel fu tum ni lo khel dik tum khan ni hloma thla te pon ti muang chalai na zong ina ti hian nge niang le kha anga yom sia tia keini te thleng pon nianga I le kha lak akha I nge niang om sia nei lo ni ti lo sia sela ka duwa tiang chuan kan tiang nice ZPM an sarkar ta a nia zirna lampanga kan rilru kan ngai to khop mea kan siam te nen pon kan soi ho thina chang le miron phone na ti khan tuna hian saski sum hi engemaw za siam dang lamani chu kan threto thowing ka ringa saski hnuaia bala na a then khat khati dang lamani a chumi hmang chuan zirtir tu quarters anin lua tur tele building siam thatna tur atan hala kani don ti kha kan soitel du atin PMJVK a hian ama chuan sira no lan lo ni thina PMJVK lampang DCMA minister ngei pon kangai poimo don ania ron tang ro u atia kini pon kan tang khop maya khro renga moza rom manna kan thelu ta bu ngei pokan in beisia PMJVK a po a poimo lai kan changani ti kha kan soitel du teachers quarters kan ngai poimo don ani a building po kan ngai poimo don tin notification kan chua teachers quarters le building school building a kha chuan tuna han na neu newa kina pol in zot du thomei thea notification amai kan ti chuak to tuna kan ti chuak thar le a nimin khan kan an ti chuak le a chuta chuan school again school siam thana tura building demo nge niang kitchen te ti sang na tho ani na tur ang lova na tho ani mo chelu tuka tho ani chuan headmaster ti khan completion certificate an sign tur ani lo kan ti then kha chuan lingjong hlau maya te chun ti amaro chu ke ni chuan na tha kan du ta chuan kan notification a chuan nge niang bill an la lawa khatianga na thalo ani boxi chuan completion certificate an sign lowanga an mani chunga an officer te hena report an penga ron en dik phot anianga mala kanianga chumi so chuan how to te thu nen chau completion certificate an sign to chuti ni chuan headmaster te an thu to dona an skula tu pon thilron sa sela kan tenderin contractor te pon naron thokta sila a contractor an estimate ang tele ti dang lam ngai ni pon headmaster te ron
chunga khatinga ti dang lam ani lo chuan ke ni chuan kan pom don lo wa headmaster te kan thuam chaka na tha kan duwa achunga train na tha kan duwa I headmaster te a na tha kan du na kha power kan te thani kha kan puang tel le duwa hay an fing ka tina pakhat chu khimi ZPM to na ZPM sarkar hianin thil an va tivek thei don lo amai ro chu entiranin I district shande thingtlang kho pakhata school kha enge an va vil reng man don lo mase khata headmaster kha thu nei na an pe an mang tangkai mai khatianga enge resource an nei an utilize thiam te an utilize thiam na kha kalai thluak te kha thani cha a to bera chuan attendance sungchang biometric attendance atia kan chief minister in amaro chu school kan nga si asang chuang school kan neya chumini wang chuan keni tan hall lei ngai na omlo tuna hian ICT department in an boi pi meka QR code kan se thiamanga I sun hnu app atang khan kan se thiamin karinga QR code GPay te po GPay te khan phone in atha kan walanga school zirti tu te kalle kallo kan checkanga ministerin khoi school nge zirti tu kallo ti nge nyang tuna lo nei tai la heta tang hen screen atang hen a hmu thei vek tawng tuna hen kan la mangchin lawa kum thara chuan kan hmang kum thar po ni lovin ti chaw thei vele trial run kan nenga kan ti hal don ti har soi do a tin QR code kha alema kha in lawan lo hon theya ti kha zona in karinga in lama train attendance kha alo me ngat chuan a dik thei lawa chuwang chuan geotech kan tia an phone na kha nge niang me rol khan an phone na kha aron tilang hal zelanga tin time stamp an me huna kha alang hal bokanga chuan an thlen huna langanga anom na huna langanga school atang khan phone mang khan an ti ngei lo bem ti kha langanga phone te po ain ken tir theyang ti te engemaw neu kha chu keni chuan kha chu kan boi to lo wa zirti tu te po mi tha tak mi dik tak mi fel tak an ni hloma tlem te ti du an lo ma ni kha chuan khang kha chu kan seng to lo an headmaster ten thu to don anin an lo zir sep to meng chu tiang chuan ma kan la dona attendance sung changa po fel fai zo kin ti dan kan ngai tu anga mani loka MZB hoin report anon pe a chimlama headmaster nge niang hun rei tak local to lo alo oma in report si lawa chu tiang te po chu tiang app mang chuan mu chaw zong ni thei to don an kal le kal lo lang ve kang chu tiang chuan ma kan la me kan ni ti kha kan sei du ani sei tu kati zong kha press conference ani aba kha chu Q&A zona le chana hun ani a khami in endu kha chuan in explore Mizoram channel avakalu line ve endonia tlema soi zui du lokani tu na pokhanin MZP ti tero chimlama train anon report a headmaster kal lo oma kha tuna hianin headmaster kha thom chaka thunei na pe kan ti ta mase kha tiang kha alo om ve pal thei ani khang zong kha chu kan inveng seng lawanga tia nia invent sen ani lawa khata ta khanin tunge tangkai tur kan ti chuanin khotlang mi puite kha khata ta khanin tangkai don engemoni kha tianga headmaster te na diklo ta ka ti anga in shiat le thil diklowan ti nge ani ti fin fiana te om that thei kha chuanin he ta education minister ma la chaklu tuk dr ma thana kha tuna chon kan nei to a ron enge va report zel to turani va report zel to turani nin no bel chenga thu dikan nge ni lo di han lo enanga ka kha ani maya atha tin camera kha geotech camera tuna te pom vek to la shelo in lo om palta khanin thla kan lak hianin thla kan lak rual che hian thla kan lak darzat chonin thla kan lak na hmun thla kan lak na hmun aveng khoming district engkim khatianga lan theina khatianga ti theitu ti theina tur khanin an siam don ni omania atha khop mai kha po kha ole khati zong kha ke na karon react thei zo nia ka video te min lo en saka wangin kalom ma dr ma thana malak na tur tuna press conference aron soi ho kha enge khuta comment section lama te kan ti ho le anga tro angai nom khop mai soi nu thok le khata engkim in thak vek thei dor nawa engkim zan khathil tuwa siam that vek thei ani lawa ma ro chu ma ne khanin akal chho bek anga step by step in
Mizoram hi state dangte rualin ke campaign ve theidon to tak ni hianin a hriat theia hei wang hianin thalai te po hianin zep lo chuanin ZPM hi kan watran hlurani mi alowa amaro chu thalai te hianin ma kan son ve tak to don ani hi ti beise na hi tunai hianin ataka mu thei deuh thoin aron om to wang hianin kan ngai ven ringot mai ani kan excise minister te te mar pon a soi to kha kan thalai te hi an ron ZPM ani lo amaro chu enge party danga beise na turan nei to lo wangin enge ke ni ho hi min ron ngai ven mai ani ati kha kha adik chi ani ti kha kanon belvele du ni ka video te min lo en saka wangin kalom video le kanin mule theu do ni o